fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for any other phenomena obibia akwaba ede eba too much GH asom Ghana wahala jumede ena ebre asosamo som for moni aba ekwesi kapa ena nso mede ebebesom ahwefo ene etiefo na enrada ne enede de chese ndie trendy ewo yewo man Ghana emu a ebi ababepe ya pono so ne wo da sori krampa onya fa wo fona no ne de ye ubenya ewo wo fona so a chese Ghana fododo na edwen ho one more ente asese enti special prosecutor pampa no kre say ni dwumedie no wode na kade agu fom say wondi ebiomenti yempe nkrofofofro emfa anase yempo bifofra obetimi ababedi sa dwuma na say de nsensam no elko no mamonim say MP for Asen Central honorable akomprekon Agyapong de wono de nsem bi wa beto abontin bia no say wanka bi wo ho ana chese oman no na asem no enye asem wo say wonye den wonka bia na say nya asem edimu wo oman no emu na no na ama wode na no ababeto ensenu mu say papa we we net de wode ne na de egu form say adwuma no wondi piem enya de so betimi aye special prosecutor e de ama oman Ghana pa de enya ne wanwo na enya de so say eye ne hu na enya de so crampo say che say kwa wo ko no ohun ne say eye ya obi ya na say bibi enya ne ya baako say because onu ohun kan ye wadane ye nyankopon wono ohunu de ebesie daache na chese waye de waka eye ho asem na so ne party na manyoko MPP amanyoko no wo na amfa na asem anye asem sanse na omofro se ebi apena won papa na asem ana se ebi wo word nkume wo mahyebeje fimu enunti na ebi ayede no eba aye nti na wo ye de wo sabotage na na so wo ka bibi de afa ne ho because wono wonya hunu ye se papa we de enya de se dwumedi de be hye ne sa no betimi aye ene aye no echina nanso no kure wewe ena se ne ka ya na obia empe no kure na se Ghana ebetimi agina eye wo mo ka no kure echi a oman no ebetimi atumpon no se ye yesa ebetimi aboa nanso so wo ka ye wo no ankasa ni party members krampo ebo ni tutu wo mo bedi na tem edi na tem wo mo betwi nanim nanso ni nyina mu no wa ma no anye den aha no wa ma no anye ne yesanse no onim sem eye no kure na wo kasa papa yi enya de se dwumedi edi ahye ne nsa no obetimi edi no kwan ye sunkoso anase kwan pepepe so ama no edi mu ama wo man no ene MPP amanyoko no ye wo mu yi no etimi de abasobo ede abre no ne so ene se bo jai ene na de egu foma enom ebe yesua de ede ama MPP amanyoko no se de ebe ye wo mu behunu sem wo mu efa ni pebi wo mu eyi ni pebi se wo memedi dwuma bi wo man no emu wo mu de position bi ma wo bi a wo mu badwe hu mienu anase se ye yi wo bi mpo se wo medi dwuma na ene emu penifo ni bi ekasa editiam wo mu beye wo mu eye den ehwehwe mu ansa na so mbeto anamo a wo mu etu na se no de ne nsanu etu edwa efa ekwan am ye wo no ankasa na manyoko no ebo ni tutu di na tem efa ye ne nsam oka edefa ye Martin Amidu ho na sei na wo kire eye emu. Truth will kill me. When I criticized the appointment, my own party people insulted me. Now see, ena ebiem was SM Martin Amidu is a wounded lion who was going to turn his gun at us, but some MPP members were jubilating when he was appointed. Well, I am not surprised that he has resigned from his duty. That was a biggest mistake that MPP did we and then someone would to a year ago when he said and from Swakasia your mom penny his excellency and another down qua a kufu ado why NSL wo ye a year special prosecutor Martin Amidu so no and MMD a year or minus one answer no and I met Nakunyano so any a year and shishimu now what can ye said he try at the bone and a part a course so at the man no ewana brabum and ya they send the rebe fee at that now where I resign no and yan one and ya they say
babo no hu na we ama wo mo no ebe hunu se no ma bi wo ho no wo se wo mo ma wo mani nya den enko ho ne nye se wo mo te ye se nipa no wo ya ade nipa no wo ye se ya nti na enu nti no wu yi no second ni e de na si eye position bi ana se eye se na wo den sem we etu edwa ewe na Ghana fo binom e ka se na bio enti papa no wonya akade ne nneoma wo de di ni dwuma no enu nti no koso antena ho no ma sa won koso antena ho no na wonji sika na wonji alawa na wonji de keka ho na wontena ho no wondi Ghana sika no abra wonya dwuma bia enti wo hwe na sesei wote ho no woni dwuma bia di na akade wo so didi ni dwuma no yentimi mfama no na wote ho na da ne session dem refem na nkofo be kasa ni basa na se wa resign ya we de enfunso ben na ewomo enti sobo no eni kwan se wode ebo obia eye wo mama nyoko na na wonfa embo no na no ensuso na ebinom se da bi enti wonabo enti senka eye matena medu wonya eye na kade se de wo so wonya na wodi ni dwuma pepepe se de se na fata na otimi emma eye wo man no ye hu akronfo ene eye wo ma wo mu ewomu mo bone fosema wo mu edie ene nyoma ekoso a enti anka wo beba bonte ba be kasa ensewe e de afa no ena mse wenya kade no na 1% MPP ni begu ase enu ti ena ode sobo no ebo matena bidu se wo hu mekaye se enye papa na nya de se obetimi edi dwuma bia de wo kan de wonya eye kakra na ense emfata ewo eye wo memu se da ne da ye mpanifo a ne ye twe wo mu wa aboso o because o se wo mu dwuma dia wo mu edie no entimi endru peye anase entimi enso na ebusuam wo hwe eye wo no bo ne nsema wo ka wodi se wo ka eye anan na matena bidu enne da yi a chese wodi ni dwuma die aba na wie ye wo hu ne se yempe wo befofo emfa ne nsia na eye ne kwan so a eno no na nka wo se won twen na empanifo ne ntina se ntwetwe nkomo na ne yesenka ye betimi ato ye wo mutimi di ato anase ni decision na wo take ye no eno anu no waye se ne be ye be ma empanifo ani ada ho for adwentwa wo fa ensem yi ho ebra e wo too much in your comment section na ebiem like videos na share all the social media platforms so betimi so follow ye your IG page and your Twitter page so @tumagh_ Facebook @tumagh meeting and the akwesi kapadasene ye be sene shama kram. Too much GH. We did Agyapong. A break and Besame TV. Me share too much GH chat. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko son show mo. No anybody GDB. Madam, I love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Agyapong. We between family the great temple. Bring. One man come when you hear Too Much GH. Too much GH. Too much. Na me so me I'm more fire.